Lounès, entre 80 et 90, il était en perpétuelle recherche de lui-même. C'est-à-dire, tu vois ce que je veux dire. Donc, il était ماشي كنا تدفض سمانه كنا تدفض سمانه دون ماشي كتدفض الكوري كنا تدفض الكوري دون. Donc c'était vraiment une période de recherche. Il se recherchait lui-même. Bon, il a eu beaucoup de son mariage, son divorce, donc enfin, il a traversé beaucoup de périodes de bonnes périodes, des périodes difficiles. Donc, et tout ça, ça le forgeait. Et entre-temps, il a arrêté très jeune ses études. Entre-temps, il lisait beaucoup. Il faisait beaucoup de recherches. Il lisait énormément, Lounès. Donc, il s'est formé lui-même. Intellectuellement, il s'est formé lui-même. Lounès, il est unique de toute façon. أمكيت نديعاج يعني 94 الميد 98 عندي سميت نغال يكمل كومام الخوف ولاش وقرار دفير ولاش يكمل الكومبا فريمون توتال الخوف كي نتا الغرس انك تتجه كوخام يتجه كوخام مثل تجه الخوف ولاش فوالا. D'ailleurs, même on lui a proposé en 94 000 Serhan, en 95, après le premier Zénith, le mois d'avril, et bien, il y a des morts. Pour le 20 avril, الناس ديال الناس مكتروح هذا بالك كرن بالك وين شحال يزنزير وتماس كل لي زامي الحاصل لي ميوزيسيان كاين سوق نفوش قلف حال شهر روح على روح يا لا يروح فوالا يروح. Et puis, 97, bien sûr, après le Zénith de 97, il y a les qui marchent avec la tuberculose. Quand même, il faut quand même, ça va, il s'est en sorti. يروح هذا يروح شويه لا كونفيونس مي كوميم الحمد لله يعني يا بلان دامي لا فامي تو سكي سون سوي مي ثو غاشي يخدم ديجا اتصل الفامي اللي داخل الستار فوالا سا سفوك بلي يحس عليك كوا. Et puis, le dernier 98, même le dernier Zénith de 98, le mois de janvier, vraiment, les signes, c'est son dernier Zénith. على خاطر ديجا يشفع مساكين لا دخل لي لوج راح يقعد هناك واقيلا الشيخ ولا الغاشي واقيلا يتيرا الغاشي بارابور يعني دي رانا كني على سن لونيس تمكلت الفرحه ثم زعلم ولا ابا انك واقيلا ولا الغاشي مثلا دايور il était malade مي ناس تزرد الشيخ اشفو دابري اثن طريان كلام فريمون حاشا الغاشي رايلي. Et finalement, le Zénith était à craquer. On parlait surtout à la fin du spectacle, du concert, eh ben, il faut que tu arroses ce fermas de talent de la chaîne d'Yoral, Yoral d'une fois, il y en a t'arroses son bas de Danikat, il sob, Aoud Nas Danikat, alors là, on était sur scène. باش لا دوزيام فوا ديالي نكون اون سير سان اون با يتسرون يكشال يومين لا بليك يساتوندي با بليك البيبليك از داخل ما كانش تن يتسرون يكشال بدرجه الدرايه تسولي يانا دابري تاغوشت مي فريمون سي دي سيني 3 فوا يكسو ديورال سير سان نكرر سيتي اما كان سيتي ان سيني اون بليس ينايت واقيلا الشيخ سي مون ديرني زينيت ولا الزينيت اما كي حسي على ديوغال
الميداسني ديكو فوالا الموا دو جوان اون بليس فوالا الغوري غنكتيليون سني ديال القهوه من تسجيل اشاك فوا يقارض بليك واقيلا سكواساكي وكادرا سكواساكي وكادرا لا كاسيتاكي ندير خدمه كقسمان داير سنكالو يروح لنا دون فوار كيليو يعجب هذا يروح الناس بلي تروحوا دارا تي تون فا با سا سير ريان ديالي وكادر وتروح على عينك الا قد روحوا باش كتمطوط النديهين الا قد تداوير وهين مي جو برومي دوغالو حاجه وانا دوغالو يروح واحد ان كار دور ابري يوغال دال ميدغول الناس تنطور عينك يا شيخ لو كان كل هناك زريع مازال حال روحوا دابا نوصل ديك اون بيان فيرا كنا بي نسلم الناس نورمالمون مسالم على ديك نورمالمون نو باسكو تستغفر اول tu comme d'habitude tu toujours tu voilà نكو يعجب على روحك انت عندك ولا ضرب روح ولا الدرني ابل سيت لي ماردي سوار ماردي ساولي ديالك هكيماني مثلا نوض فوندردي Vendredi, sûr et certain, moi, c'est rare, vendredi, c'est que c'est dimanche. Et voilà, mais jeudi, à 14h, un coup de fil à Zernarant. Les capeurs, mais c'est mon mythe. Je me rappelle de cette expression. Les capeurs, c'est mon mythe. Bon, on a tous essayé de le retenir. Impossible. Il devait partir, bon, il est parti. Ce qui est arrivé est arrivé. Ceux qui l'ont tué, moi, à mon avis, ils se sont trompés parce que s'ils ont pensé tuer un symbole, tuer une personnalité, c'est le contraire qui s'est produit justement. Au jour d'aujourd'hui, Younes, sa popularité n'a jamais été aussi grande qu'aujourd'hui. Donc pour moi, je ne sais pas, je connais des cartes vraiment, يصور le symbole Nénès, je ne pense pas que Adine de Mimikmoud. Je ne sais pas, c'est peut-être un peu fort ce que je dis là, mais c'est vrai. Moi personnellement, je n'arrive jamais à parler de lui au passé. الناس يتجاد الطاس ديجا فريمون يتجاد الحوايج ونكفو يا رجال ما تكفو تاكو فوالا سي كاين عروري سي ايترنال انا ديجا لي طراس ديجا يتجاد الفن اون ديجا لي شانسون ils sont immortels يتجاد يسميس فريمون سي immortel même الغانت même يموت ما يكون غير غورنا اما غير الميوزيسيان اما غير البيبليك وريموت لا بروف فوالا à chaque fois نخدم لوماج لو زينيت اللي توجور بلان ما تروحوا الضاني كثر ثمورت ولا تولي بارنا لي فورغون حاشا انا اللي كنصيتو دواهم الصوت يسيقلان بلوس هاكو وين يخدمنا كما دي فورني كما دي فيزيوزو من نظن عندها تروح التفض يبقى ما من غادي تسمى اين يخدم وين ديجا ولي مثال. Il a un style, il y a beaucoup de jeunes d'ici le Touran qui essayent de, enfin je dirais pas l'imiter. Bon, parce que Younes, il est inimitable. C'est vrai. Pour moi, c'est comme tous les grands maîtres. Hein, on peut s'influencer d'eux, mais on n'arrivera jamais à les imiter.
Donc, je peux dire que, bon, l'UNES, c'est vrai, il y a une école, il y a des jeunes qui chantent ces chansons, il y a des jeunes qui s'inspirent de son style, de ses musiques, de ses chansons, et c'est quelque chose de très bien. En Kabyle, on dit Anoué de Sif ne poussent des Dounid. Sif ne poussent des Dounid, mais tu me l'as dit, Waïtourou. Et il faut qu'on fasse de cette journée une journée de conciliation et de réconciliation. Il a quoi dit Mslaï Manis? Parce qu'aujourd'hui, soit c'est la reddition, j'en suis sûr que vous n'êtes pas d'accord. Donc c'est la résistance.